Akiaria mwena wa Naikuru hindi ya kuheana mbeca kuri ikundi cia atumia, murugamiriri wa atumia kaunti-ini yo Liz Chelule niaugite mwana wa kahii ni atiganeirio muno kuona athuri ni magite gukorwo mari kionereria kiega kuri mwana wa kahii. Kando na sisi kuwatengenezea chakula, kuna ile jukumu ya baba ambaye anatakikana kuchukua kwa mtoto wa kijana. Mumewaachilia sana. Go back to your children, go back to your sons. Chelule akiuga kurekererio kwa mwana wa kahii ni gutumite acoke thutha na gikiro kinene. Kama wameregea kwa mambo ya masomo na hata kwa mambo ya biashara, ili inaonekana kwamba wasichana sasa ndio wanaenda mbele na mbele zaidi. You know, the gap is growing, inakuwa kubwa. Nyaugite he bata aciari kuhimbiria ciana ciothe nigetha ikorwo na miturire mirungiku. So ninawaeleza kina mama tuangalie both boys and girls, tusiangalie wasichana peke yao. Otherwise, I want to congratulate the girls, wanaonekana wanafanya bidii na wanaonekana wako mbele. Ikundi cia mbeũ njĩthĩ na atumia ni iragunĩkana makiria ma ciringi milioni 6. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wacuka wa Maina.